Mwaramutse neza abakunzi ba radiyo televiziyo Nururamashariki, tubazaniye amakuru yo muri iki gitondo cyo kuwa 23 ukwezi kwa kane 2025. Amakuru aribanda ku bivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bijyanye n'umutekano, nyuma yaho ibiganiro bya Doha biziyemo kidobya. Muri aya makuru rero turi hamwe n'umutumirwa wacu Mushakamba. Waramutse Mushakamba, tukwifurije ikaze. Ntama waramutse wiriwe? Naramutse mwiriwe Mushakamba, mwiriwe neza? Yego n'amahoro. Ngo umuriro imirire iramutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za Warikare. Yego hariya hantu haramutse umuriro cyane. Kandi si ukuvuga ngo ni muri iki gitondo gusa, n'ubundi wari uhari. Ibyo kuva aho Doha yangiye umuriro n'ubundi wari uhari rwose. Ariko ubona ko n'ingabo za leta zari ziyiteguye kuko zabikoze nkana. Yani ibintu bakoze babizi. Iyo babonye barembejwe ku mirongo y'urugamba, bashaka ikintu harya bakita ni agahuzo. Bashaka akantu k'agahuzo kugira ngo babanze bitegure. Nibwo uzumva havugwa agahenge, nibwo uzumva havugwa ibiganiro, nibwo uzumva basaba ngo inzira yo kunyuzamo imfashanyo ku bantu bakeneye gufasha. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubundi iyo leta bayikubise ihita isana ibintu by'impuhwe, ibiganiro n'ibindi. Niko bimeze. Ibyo nubyumva, ibintu by'ibiganiro, ibintu by'agahenge, inzira yo kunyuzamo ubufasha ku bawukeneye, ibintu nk'ibyo nubyumva ujye uhita umenya ko Kinshasa barembye. Yego. Haramutse amakuru ngo ibice byinshi byo muri Warikare 23 iri kubifata. Bamwe ntibatinya kuvuga ko na Warikare zone yaba yafashwe, ariko ntabwo babagezeyo aka kanya. Barabeshya, ntabwo haba hafashwe, gusa harafatwa cyane. Gufatwa ko hari gufatwa. Imirwano iri hehe kano kanya? Aka kanya ufashe nko muri teritwari ya Masisi, imirwano iri muri kiriya gice kigenda kigana Gatoyi. Yego. Igice cyegera Gatoyi. Ni ukuvuga unyuze muri Kibabi, ukinjira Kibabi ukarenga hirya, hafi ujya kugera muri Gatoyi. Imirwano muri ibyo bice. Yego. Indi mirwano ikaba Warikare. ubwo turaza kuhabona. Yego. Reka tuze kureba noneho aho imirwano iri muri Warikare, tuhite tugusha ku ngingo. Nahoze mbona ko 11 za mu gitondo Gashebera umuriro wari watse. Yego. 23 igabweho ibitero bya FARDC, Wazalendo nazo ziti turahari. Yego. Ariko niba bajya bavuga Gasheberi. Yego. Ntibakumve Gasheberi ya Masisi hano. Ndabona banditse Kisheberi. Hari amazina arahari cyane, hagenda hahinduka. Icyo ni ikiba cyitwa mu Kinyarwanda. Mu Gifaransa bayita prefixe. Yego. Iriya ntuzihinduka, bimwe bareberaho inteko z'amazina mu Kinyarwanda. Babyita ngo ikibiriye si. Sinzi uko babyita. Inyajwi cyangwa oya, ntabwo ari inyajwi, ni igice cy'izina gihinduka. Nkuko wavuga Gasheberi, Rusheberi, Musheberi. Urumva ko hahinduka kariya kantu k'imbere. Abahinduka inyuguti cyangwa se izina ibanza. Mu kibonezamvugo cy'Ikinyarwanda ifite ukuntu yitwa, nkuko mu Gifaransa tuyita prefixe. Bambabara ntabwo nize Ikinyarwanda mu ishuri, iyo nza kukiga mba mbizi, ariko
mu gifaransa babyita prefix, ni ukuvuga ni igice kigize izina gihinduka. ubwo si ibyo bavuga ngo bihuje, hari ibyo bavuga bihuje imigemo, hari ibyo ngo umugemo ni sirabe. Yego. Ni ukuvuga nko kuvuga musheberi ni mu ni umugemo, she ni umugemo gutyo. Yego. Naho kariya kantu kabanza sinzi ku mazina amwe n'amwe mbona bayitaho, niba ari indomo niba ari iki, niba naho ngaha twabyita indomo rero hari musheberi, rusheberi, gasheberi. Uvuga ko amazina arahari. Icyo nari mbivugiye ni ukugira abantu batajya bayitiranya na gasheberi isanzwe. Yego. Ikiriho turabisanga mu nyajwi cyangwa se nuza hari ibyo bakoresha cyane nko mu buhanzi. Yego. Hamwe ushobora kugisoresha ijambo risa cyangwa interuro inuza, niba ari a akaba ari ihera kuri buri nuza ukoresheje isubirajwi. Biriya ni ibijyanye ni poeme ni icyugo ni umuvugo. Poeme ni umuvugo. Niyo genda gira amajwi yisubira, ibintu bita mu gifaransa resonance cyangwa ni rime, ugasanga nk'interuro imwe ihuje n'indi wa mugemo cyangwa imigemo ihera. Yego. Nk'uko wabivugaga hari kisheberi, ahandi uzasanga agasheberi, hari iriya musheberi. Yego. Hari iriya twavugaga ejo yindi yanuza yaho barimo barwana. Yego. Naho umuntu ahita kibati ukagira ngo ni kibata, ahandi ni kabati ukagira ngo ni iyigoma. Yego. Reka twinjire noneho kuri aho uko byifashe ahangaha warikare. Yego. Inkuru mfite imbere yanjye ndumva nawe uyifite. Yego. Ivuga ko uyu munsi tariki ya 23 z'ukwezi kwa kane. Yego. 23 yagabweho ibitero na Wazalendo muri Kisheberi na Katunda. Yego. Muri Ufamando, muri Mufunyi Kibabi, muri grupoma ya Mufunyi Kibabi. Ni Mufunyi. Ni Mufunyi. Ni ijambo usanga ni izina azamo gutsindagira ni izina ry'igihunde. Ngo ni mu bwami, ni muri chiefdom y'Abahunde. Ni Abahunde. Ariko nkabona ko ngo no muri Masisi buriya ni mu biri bya bice bahunde byo gutegeka ubutaka, nta handi uzabisanga. Ni muri Masisi. Usanga Mufunyi, Bahunde, ibintu nk'ibyo. Rero ngo ibitero byaramutse saa 11 byari bitangiye. Yego. Mu masaha akurikiye Wazalendo nazo ziti turahari. Yego. Zihita zijya kugaba ibitero ahitwa Katunda. Yego. Ubwo rero umuriro uraka, 23 yirwanaho birumvikana, komeza ibasubiza inyuma, n'ubu rurageretse. Twakumva inkuru yabyo. Yego. Ifite hano imbere yanjye avuga ngo clashes have been reported since Wednesday, April 23rd, 2025, between AFC-M23 rebels and Wazalendo resistance fighters in the villages of Shebere and Katunda in the Ufamando and Mufunyi Kibabi groups in the Bahunde chiefdom, Masisi territory in North Kivu. Hano baravuga ko imirwano yumvikanye yavuzwe kuri uyu wa gatatu tariki 23 z'ukwezi kwa kane 2025 hagati ya AFC M23 na Wazalendo
hariya bavuga insisiro mu nsisiro cyangwa se mu midugudu ya Gasheberi na Gatunda. Ahangaha ni muri Ufamando rero ni kiriya gice Ufamando ni kiriya gice cy'Ikegera ishyamba. Yego. Ni igice kiri twavuga ni nk'inyuma ya za Ngungu n'inyuma. Ufamando and Mufunyi Kibabi groups. Aha ni groupe ya Mufunyi. Naho ni hirya uruva bimeze ni nk'umukandara. Yego. Ni nk'umukandara Ufamando. Ahangaha nanahigishije Mushakamba nabwo nahigishije ariko igihe gito. Hirya mu ishyamba nyine Ufamando. Ni intuza bimeze nk'umukandara umanuka utuhereye nk'inyuma ya Ngungu ukamanuka ukaza ukagera nk'inyuma ya za Kibabi gutyo. Ariko iyo ugeze hariya inyuma ya za Kibabi ubuza muri Gatoyi. Ariko nimo hirya cyane inyuma. Yego. Noneho inkuru igakomeza, according to any anonymous health source, M23 rebels first attacked the resistance fighters in the village of Sheberi at 5 a.m. A few hours later, they launched a new attack on a Wazalendo position in Katunda, where the clashes are currently concentrated. Dushingiye ku isoko y'amakuru, kuwaduhaye amakuru udashaka kumenya ko amazina ye amenyekana, amakuru yizewe ariko akaba adashaka ko amazina amenyekana cyangwa umwirondoro we, atubwira ko M23 AFC babanje gutera ibirindiro bya Wazalendo ahitwa Kisheberi ni muri Ufamando. Bateye saa 11 za mu gitondo. Noneho nyuma y'amasaha make, nyuma y'aho amasaha make bongera kugaba ikindi gitero ku birindiro bya Wazalendo ahitwa Gatunda. Ubu ngubu akaba ariho imirwano ikomereje. Bo ni ukuvuga ni igitondo cy'uyu munsi. Yego, babyumva. Ni mwanya turimo tuvuga imirwano irimo. Kandi Mushakamba nureba ifoto iriho ni igice cy'amashyamba, ngira ngo urabibona, ubirebe neza urabibona. Ni igice cy'amashyamba pe. Yego. Noneho inkuru igakomeza iti, these belligerents have been fighting over control of these villages for more than 2 weeks, causing concern among the population of Katoyi, who are suffering the repercussions of heavy and light weapons on the front lines. Ati izi mpande zombi zihanganye zimaze igihe cy'ibyumweru nka 2 barwanira hariya, bikaba byaragize ingaruka ku baturage bo muri Katoyi, ahitwa Gatoyi. Ngubu barimo mbese bari ku ngaruka z'iyi mirwano. Ingaruka z'iyi mirwano ntabwo ziboroheye, kuko harumvikanamo intwaro ziremereye n'izoroheje. Gatoyi ikomeje kubisibanira. Ega ni ishyamba kandi ni ahantu heza haba ibiryo. Uharenze rero biba birangiye. Wazalendo ntizapfa kuhavirira. Wazalendo ntabwo bareka ariya mateke. Njya muribuka Kigingi bamwibukana hariya za Kibabi. Baramubwiye ngo nagenda ajye kurya amateke. Ajye kurya amateke. Bamusanzeyo ati ko munteye ku mateke yanjye. Birumvikana.
Among the displaced people from Katunda and Kishebere, some are already in the center of Gatoi, despite the momentary silence observed in Kishebere, with a risk of a resumption of hostilities. Ahangaha avuga ati bamwe mu bahunze bava za Katunda n'Kisheberi, bamwe bamaze kugera muri centre Gatoyi. Wenda centre Gatoyi ntuyumve ngo umujyi, oya ntabwo ari umujyi, ni igiturage, ni ahantu h'ishyamba, ariko hakaba ahantu h'ibiryo ko harera, hera amateke, ni ahantu hera cyane, haba n'ubworozi bw'inka. Hari umuntu uza gusaba amafoto yaho atereka ukareba ukuntu hariya borora, hari inka nziza cyane. Yego. Urumva rero ko bamwe bamaze guhunga bakaba bageze Gatoyi sana. Muri gakomeza iti so far clashes have stopped in Kishebere in the Ufamando group. Now clashes are taking place in Katunda, in Mufunyi Kibabi. While these two villages were attacked simultaneously, we are hearing gunfire in Katunda, an anonymous health source said. Kugeza ubu rero imirwano imaze guhagarara muri Kishebere yo muri Ufamando. Yego. Urumva ko byimuka, ni nka kumwe barwaniraga Kibumba bikagenda bimanuka mu mwanya kuva ngo bigeze Kirimanyoka, bigeze heza, gutyo gutyo. Ubu birimo biramanuka byerekeza bigana epfo. Yego. Hano rero akavuga ati muri Kishebere imirwano imaze guhagarara. Ni inkuru yo mu kanya, nta mwanya imaze cyane rwose, ni inkuru igezweho. Imirwano imaze guhagarara muri Kishebere, ari yo muri Ufamando, ariko noneho iyi Gatunda ho muri Mufunyi Kibabi, kuvuga ni hirya ku mpera za Kibabi. Yego. Ati ahangaha ho amasasu aracyumvikana, kandi izi nsisiro, iyi midugudu yombi yari yaterewe rimwe. Ubu rero turimo turumva amasasu Gatunda gusa. Ni amakuru, ibyo ngibyo byavuzwe n'umuntu watangaga amakuru, isoko y'amakuru hariya, kandi isoko y'amakuru yizewe. Noneho inkuru igasoza igira iti as a reminder, tubibutse ko for more than 2 weeks the Mufunyi Kibabi and Ufamando groups have been shaken by hostilities, with some villages having come under the control of the MP3. Ahangaha rero ni nka handi twavugaga ejo za Bukumbiriri. Tubibutse ko hashize ibyumweru bibiri iki gice cya Mufunyi cyo muri Kibabi n'igice cyabo cy'Ufamando bimaze ibyumweru bibiri biri mu ntambara, habera imirwano. Noneho rero muri iyo mirwano yasize imidugudu cyangwa se insisiro zimwe na zimwe zigaruriwe na M23. Nuko nguko inkuru isoza. Ahangaha rero aha hose bavuze ni muri Masisi. Yego. Ariko Masisi igice cy'uburengerazuba bushira amajyepfo. Urumva Ngungu aho tuyivuga. Yego. Noneho urebe nk'inyuma yayo, inyuma noneho
uva aho ngaho usa n'uwerekeza ahantu umanuka ugenda wenda ugana ahantu hajya gutegana na Masisi teritwari. ni ukuvuga urava mu majyepfo ugenda ujya mu majyaruguru, yego, ariko ugendera ku ruhande rw'uburengerazuba. aha rero urumva ko imirwano yarimo iva mu majyepfo y'uburengerazuba igenda yerekeza mu majyaruguru y'uburengerazuba. ahangaha ni muri Masisi. ariko nanone iyo winjiyemo cyane ukagera hirya ushinguka muri Warikare nanone. aho kwari ku ruhande rumwe, ariko abantu bamenye ko M23 ntabwo yigeze iva za Kibowa, ntiyigeze iva za Kibati twavugaga. hariya ntabwo yigeze ihava. aho rero isaha n'isaha naho twakumva ngo rwambikanye, ari naho dushobora kubona naho barimo bararwana Mushakamba. yego, naho barimo bararwana. aho ni naho hazava linye zitugeza Warikare vuba. yego, kuko byagenda kose intare za Sarambwe zirangamiye Warikare kugira ngo zice agasuzuguro, nk'uko itangazo ryabo ryabyemeje ko bazahisubiza. yego. ngira ngo uti burya rero Mushakamba abantu bajyaga batuka u Rwanda, ariko ikigaragara reba aka kantu noneho dukomeze naguhe kakugereho. yego, ako kantu nkoherereye uze kureba ibihugu by'ibihangange nka za Amerika iyo biri, urebe n'u Rwanda aho ruri, n'ubwo baba bihaye ibintu byo kurusuzugura. biragutangaza cyane. ntabwo karangira aho, ariko ubwo urakansobanurira muri rusange kugira n'abadukurikiye ko kaje karebe. ndacyagategereje, nikangeraho ndakubwira kuko ndi online. kamaze kukugeraho genda bibona. ntabwo ndakabona, wasanga ari ikibazo cya network yanjye. bishobora kuba ari network. ni akantu aho batondetse ibihugu, batondeka ibihugu bakurikije uburyo bigira umutekano, bagendeye ku bihugu 145. yego, ibihugu bifite umutekano ku isi. Amerika iri ku mwanya wa 89. bitekanye n'amanota 50.8. Ubwongereza buri ku mwanya wa 87 n'amanota 51.7. Ababirigi babandi uzijya wumva bari ku mwanya wa 90 n'amanota 50.6. yego. u Rwanda ruri ku mwanya wa 25. rwaje imbere y'Ababirigi kure cyane, urumva 25 na 90. yego. rufite amanota 73.1. niho warugeranya na Amerika. Rero Amerika ni 89, igakurikirwa n'Ububirigi. Ubwongereza nabwo ndabona buri kure. Ubwongereza nabwo buri hafi aho, buri imbere ya Amerika ho nk'imyanya 2. ntibumvisha ukuntu u Rwanda rutekana kubarusha. barangiza bakaba ba mbere kuririmba ngo nta mutekano. birumvikana. hari akantu gaciyemo. kari agaciyemo. reka tubanze tubwire abantu ko byifashe za Wazalendo. urabizi ko FARDC na Wazalendo aho bafite ibirindiro ariho n'imiryango yabo iba. yego. nyuma yo gukubitwa bagakurwa Rugezi muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe,
yego ubu baratorongeye imiryango yabo iri mu nkambi, inzara ibamereye nabi. yego Mu nkuru mfite hano yego iremeza ko nyuma y'uko Wazalendo FDLR bari mu bice bya Rugezi bari bafite abagore n'abana bahise berekeza mu mashyamba, ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zo zihunga zerekeza Fizi ku izone, ndetse izindi muri zo ziruka cyangwa zihungira Baraka. Aya makuru agaragaza ko muri bariya Wazalendo n'aba FDLR bari bafite imiryango, muri bo hari n'abagabo bamwe babaga bafite abagore nka batatu, abafite abagore babiri cyangwa se abafite umwe. Hagaragajwe n'inkambi nini yubatse hagati mu ishyamba muri ibyo bice, aho ubutumwa bw'amashusho bafashe video bwagiye hanze bugaragaza irimo abana n'abagore benshi, nubwo nta mubare nyawo nyirizina watangajwe, ariko bivugwa ko bashobora kuba babarirwa mu magana. Hari n'andi makuru avuga ko nanone mu yindi video mu butumwa bwashyizwe hanze bugaragaza Wazalendo bari muri iyo nkambi bahetse imbunda hamwe n'abana, ugaragaza barimo bavuza induru bataka inzara. yego Umwe mu bwoko bw'abafurero uherereye muri ibyo bice watanze amakuru yavuze ko izo mpunzi za Wazalendo na FDLR ko zibabaye cyane. Ati impunzi za Wazalendo na FDLR ziri mu ishyamba iyo mu Rugezi zirababaye cyane, zirifuza ko zabona uwabaha ibyo kurya. Yongeyeho ati basigaje gato bakarimbukira rimwe mu gihe bakomeza kubura ubufasha. Yanavuze ko kuri ubu bari kwifashisha imbuto zo mu mashyamba n'ibindi bimera kugira ngo babeho. Urumva rero nyuma y'uko bakuwe Rugezi, intare zibakuye Rugezi, ubuzima buragoye. Ahangaha niho leta ya Kinshasa igiye kurinda umukira. yego ntabwo ariyo yonyine n'abayifasha. Yego. Ikintu twavuga mushakamba, ubu uti harimo amafoto abagabo bafite abagore bagera nko muri batatu bangahe. Kuvuga hariya usubira inyuma hari inkuru twigeze gutangaza aho n'umuntu ave kandi arangiye umuntu w'umudamu ngo akajya kwiteza inda ngo arashaka icyororo bajya mu kwiteza inda muri FDLR n'ahandi. Hariya bagira politike iyo bita politike nataliste. Ni ukuvuga umuntu ubyaye kubyara cyane barabishyigikira. Bashyigikira abantu babyara cyane kugira ngo bororoke babe benshi, noneho babone ngo imbaraga ngo zo kurwanya. Niyo udashaka ahubwo bagusaba ibisobanuro. Aho niho bagiye gushirira nabo. Ariko nanone urumva byara abantu utari bugarugurire bashobora kuvamo bamwe. Hari abantu kera ngo bajyaga bita niba ari ingarisi, sinzi niba ingarisi uzizi, ariko abantu batwumva badukurikiye bazi ingarisi icyo ari cyo baze kutubwira ingarisi. Yego. Ushobora rero kubyara abana benshi bakaba ingarisi. Ni nako bigenda ariko. Uvuga ingarisi ni abantu babaga ngo barazahajwe n'inzara. Mu yandi makuru wenda nakongeraho witwa Peter Kazadi. Yego. Arazwi ni umudepite yabaye na minisitiri. Yego. Uyu ni wa mugabo witukuje. Wa mugabo ntiwamwibuka ubwo Jean Pierre cyagiye bicaga abantu i Goma. Yego. Bamwe baba Wazalendo ari kumwe na Jean Pierre Bemba. Yego. Uyu mugabo ubundi yari minisitiri w'umutekano. Yego. Ariko icyatangaje disikuru yavugaga. Yego. Yavugaga disikuru y'ibyo Bemba ari kumubwira agasubiramo. Iyo video abantu barayibonye bati nta butegetsi buri muri Kongo. Uyu mugabo rero yagariye Joseph Kabila ngo kuba yarifatanije na mama 23
yego aho ngiye kuvuga amagambo ye yagize ati muri demokarasi kunengwa kabone niyo byaba mu buryo bubi ntibyatuma umuntu apfa ariko inyeshyamba zitwaje intwaro zirica kandi zigasiga umubabaro hashize imyaka myinshi turi mu ntambara ishobora kudukuraho ubutegetsi ariko cyane igatsemba abayobozi bacu iyo duhagaze imbere y'ikibazo kireba ubuzima bw'igihugu twemera kurwana tudatinya Kabila yambabaje cyane ku giti cyanjye sinumva impamvu yahisemo kwinjira mu buryo bweruye mu nyeshyamba mu guhitamo iyo nzira yishe amasezerano y'igihugu kandi yikuye ku cyubahiro cyose yari akwiriye nk'uwahoze ari perezida wa repubulika yahisemo kurwanya igihugu cyamuhaye byose kandi ndakeka ko yiteguye bihagije guhangana n'iyo ntambara izaba ikaze kandi ifite isura nyinshi yego ibyo ni ibyatangajwe na Kazadi ati intambara izaba ikaze kandi ifite isura nyinshi urabona ko iri jambo niba ritabitse ubwoba ubwoba burimo birumvikana yabayoboye igihe kinini yego bwo burimo urumva ko umuntu wabayoboye umuntu batinya yego buriya umuntu perezida avuga ukabona amuvuganye ubwoba urumva ko biba biteye ubwoba twavugaga ibyatumye bipfa yego ngira ngo ni inkuru ihura n'iyo warayatubwiye hano baravuga ko AFCM 23 igihe yikuraga warikare burya ngo yahaye urutonde leta rw'abantu 700 abantu 700 noneho leta ejo bundi ngo yarekuye abantu 5 gusa kandi noneho batari kuri rwa rutonde icyo kibazo cyane rwose imbere yanjye ngira ngo twagana ku musozo yego dusoze dukomeze dushaka andi makuru ko muri iyi minsi hajya ni imiripuko kuripuka imiripuko irajya iboneka cyane kuripuka ni uguturika imiripuko rero turajya tuyibagezaho ko amakuru arajya ajya hanze cyane rwose umunsi mwiza mushakamba urakoze cyane umunsi mwiza bwana Sentama n'abari badukurikiye umunsi mwiza Uwiteka abahire turabashimiye rero kuba mwabanye natwe muri aya makuru tubifurije umunsi mwiza muhahe muronke ariko kandi ntimwibagirwe abashya mutarabikora ntimwibagirwe gukanda subscribe ikandwa rimwe gusa kandi mwese mukande like kugira ngo bigaragare ko mwakunze amakuru yacu mukande share kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti zanyu ikirenze ibindi mutwandikire mubinyujije muri comments dushyikirize ibitekerezo inyunganizi n'ibyifuzo byanyu kugira ngo turusheho kunoza ibyo tubakorera umunsi mwiza rero muhahe muronke mwari kumwe na Sentama